Oi, no rei tiwi toko wha ngā Māori kua whakaingoatia hei māngai hō ki te uepu tohu umanga rongo wā o Aotearoa, ara ki te umanga Whāmek. Ko Moana Papa tētahi o aua māngai hō, no reira he mea ui ia e Mikey Sherman I te rangi nei. He marama nui te o ke topa e tū mai nei ki a Moana Papa, e tohu I te otinga o tōna mate pukupuku ki te o tira te mā harahara nui. You know, you're a bit scared of the unknown. You don't know where, you know, what's going to happen in the future, and that's always a very scary thing. He ringa raupā a Moana ki ngā tū momorongoa, te kautau noai ho tōna pakeke ka pāngia ki te materu mātiki, ko te hōhi pera te kāinga rua. Nō reira tōna hikaka ki te rongo kua whai tūranga ia, ki te komiti tohu mo te pokapū rongoa o te motu. It's going to be a steep learning curve for me, but something that I think I can take with both hands. Toko whā ngā Māori I Waimarie ki te komiti nei, I nā kua toru te kaumārima ngā kai tono, ko te kai taunaki tūpeka a Shane Bradbrook tētahi, ko Barbara Greer, he nehi ma te wairangi hoki, rātau ko Katerina Pihera, he māngai mo te Puari Hauora o te Arawa. Toko iwa katoa ngā mema o te komiti, ko tā rātau he tohu I te pokapū a Whāmek ki ngā whakaro me ngā hiahia o te hapori. All you want at the time is to ensure that you have access to the right medicines that will get you better, because it is all about ensuring that there are good outcomes, bottom line survival. He mema a Moana Papa ki te maha o ngā rōpū mate pukupuku o Aotearoa, me te uepu raukura hauora o Tainui ki Tāmaki. He nui ōna wawata mo te tūranga nei, o tira ngā hua ki te motu whānui. The statistics for Māori, particularly around health, are negative, and so to be able to have that voice at this level is very, very important. Hei te tīmatanga o tērā marama tū wai tā rātau hui tuatahi ki te whanganui ātara. Mikey Sherman, Te Karere.